Nathi Mnyandu ngokukhula nangokuhlala ngihlala eMlazi wa H25 uMlazi Alison Road ngineminyaka ewu46 ngifunde eMlazi esikoleni okwathiwa is a primary inselele primary ngadlula ngaze ngafika esikoleni ekuthiwa isecondary eMzuzu ngaze ngafika phelela high school esikoleni ekuthiwa iSenduwenhle. Njengoba namhlanje ngithi angithulela udaba ngilithula ngoba ngumntwana ngumfana owakhulela okushini ekhula ngaphansi kwabazali beshadile ekhula ngaphansi komndeni waze wafika kwilevel ukuthi njengoba senginami senginomndeni wami ngikwazi ukuthi ngithathe ingxoxo ngoba ngangithatha indlela yeprocedure nane directive yabazali. Ngithi ke ifamily lami lithi Sendwedwe ngithi ngidlulisa lo myalezo njengoba ukukhula kwaselokishini kuyinkinga bafowethu. Ngithe nami uma ngikhula ngibuka isimo sesituation uma usuthothi ekhaya ungaphansi komndeni ungahlangene ungekho umama engekho ubaba kuthwaleka kanzima. Ngibuka abafowethu esasifunda nabo nabafowethu esikhule nabo benganabo abazali ngesimo sokuthi nabo babe nama challenges ukuthi bethole befuna ama support bengawathola ama support kodwa kwaze kwafika esigabeni sokuthi nabo baphila impilo yobudlwembe abanye baphile impilo yokungayithanda abanye baze bagcine emajele isimo sokuthi angekho abantu ababagadile. Nami ngingenile ke situation efana naleyo kodwa ke ngenhlanhla ngasheshe ngapick up ngasheshe ngalibamba isimo sokuthi kube khona indlela enza ukuthi izinto zenzeke ngendlela efanele ukuthi ngabe zenziwa ngayo njengomfana njengengane emizelwe ekhaya ikwazi ukuthi ilawuleke. Nami ngingenile ejele nami ngizenzile izinto ezingalungile njengomfana omukhulu ekhaya abazali besebengasekho ngoba isikhathi abazali besekhona bengigadekile kuthi abazali besengasekho nami ngaqala ngabuka ukuthi nansi indlela elula yokuthi ngigcine ngithola indlela yokuphila nendlela yokuthi ngenze izinto kodwa ngesimo sokuthi nami njengomfana wakhula ngaphansi kwesandla sabazali besaphila abuya lamagama nama reminder ukuthi uma nobaba engitshela ukuthi mfana wami ngifuna uphila impilo yobukhotheni ngifuna uphila impilo yobudlwembe ufuna uphila impilo yokungahlali phakathi kwabantu ngoba abantu bayisisekelo sempilo yomuntu uma engenabo abazali bona abantu abakwazi ukumlekelela umuntu uma esenkingeni. Ngakho ithi noma usungene elingweni zokuthi kwenzakalani kodwa ubucabanga ukuthi impilo yakho ishintshe uma ukuthi asisekho sabazali nangempela kuthe sebehambile abazali nami ngangena ezintweni ezingekho right ngahamba iminyaka ngabona ukuthi lempilo sekuhambe nabafana abafowethu sasisebenza nabo silento zethu zokuganga sebeshonile kusasekuseleni nangedwa ngabona ukuthi akuyona impilo lo akuyona impesheni le ayikho impesheni egangeni. Ngakho ngase ngithatha istand sokuthi no angizame nami njengomuntu ozoma business ongena ebusinessini ngihlangana nabanye abafowethu ababezama bengena ezintweni zamathenda benza amakhampani nayo yonke into sangena lolo xhaka lokuthi nami ngiyinikele kubafowethu sibuka ukuthi yiphi indlela esingaphila ngayo ngoba uma futhi ungafundile kakhulu ayikho enye into engakuphilisa ngaphandle kwalemisebenzi yokuthi wenza into ezokuphilisa wena ezandla. Sahlala nabanye abafowethu omunye nje ongasekho umfowethu kakhulu wangisiza nowangilekelela ukuthi unjobo wachiliza esasizwana naye kakhulu wazi wangilekelela nje ukushoda ngiqala ukwenza inkampani ngayenza ngo10,000 singakazi ijethi into yenkampani lenziwa abantu abafundile ungazazi izinto. Sadlala omunye usisi nje eThekwini wasenza inkampani ngo10,000 sahlaniselana futhi kwaphuma imali yo22,000 so babili 22,000 to 12,000 11,000 sasenza inkampani leyo kwagcina egcineni isisiza ngoba imali noma yabankulu sesithola namhlanje amakhampani achip kodwa yasisiza ngoba sakwazi ukushintsha impilo yethu ngoba nawe umuntu owayephila ngokuthi ebambe inkunzi imoto zemali kodwa wagcina na impilo yakhe siyishintsha nasafetha ake siphuma kulento singene into zamabhizinisi sigijima kakhulu ebhizinisini sasafika esigabeni sokuthi nathi siyibona siyayiprove ukuthi soma business indlela esasiza ngayo sasingasizi thina kuphela sasisiza nabanye abantu abafowethu ababebona ukuthi nabo sifuna ukubakhipha kulento esesiyibona ukuthi ayikho right ngoba namaphoyisa ayesebulala abantu begwetshwa bashaya iminyaka abafowethu abanye nje
abaseminyakeni o-15 years no-20 years ngesimo sokuthi sasitsho ukuthi iyona mpilo elule esheshayo kanti impilo ewumngozi ezosidalela iy'nkinga zokuthi singakwazi ukuqhubeka nezinto. Namhlanje ngiyabonga, namhlanje kuyaphileka, namhlanje nami ngiyakwazi ukuba ubaba, namhlanje ngiyakwazi ukugada umndeni ney'ngane y'bone ukuthi cha ubaba uyenza ngesimo sokuthi kwakuyinkinga uthola ukuthi ngithi ngihlele ekhaya ngena amaphoyisa ngiphuma ngewindi ngiyabaleka ngijomba amafensi kwenzeka zonke izinto ezingalungile ngesimo sokuthi iy'ngane seyithukile ukuthi ubaba kanti uphila empilweni obeyajahwa amaphoyisa afike negrose nokudla lokudla asuke silandela kona kusuke kunokukhuluma yini. Namhlanje ngikwazi ukulala kuze ngivuke ngo-12 ngiphume ngithatha imoto yami ngiyokwenza ibhizinisi elizobuyisa imali ingane zami zidle ngesimo sokuthi sashintsha impilo yethu sayenza yangena entweni esasingayazi iminyaka emingaka simosha isikhathi. Namhlanje si-right, kuyaphileka, nginemizi, nginemoto, ngihlala ney'ngane zami ngendlela engcono, ekhaya bayaphila nefamily yami iyaphila kamnandi akho nkinga. Futhi nabafowethu sisebenzisana nabo kakhulu esangena nabo abanye ebhizinisini esisabambisane nabo. Futhi ngiphinde-ke kwaba nenhlanhla abanginominate abantu ukuthi ngibamele emabhizinisini ekutheni ngibakhulumele ey'ntweni ey'suke ziyinkinga zamabhizinisi ngoba phela kule nto ekhona manje njengoba sikhuluma ngento ye-radical economic transformation ziningi izinto ezivalwa amabhunu ezi-red tape, kodwa kuthe ngokungena kohulumeni nokunyakazisa omasipala sinyathele izinto ezayibonakala ukuthi kwakudla umuntu akabani zagcine bebona ukuthi serious, bagcine sebesilalela sebehlala nathi phansi sebesiza ukuthi sifunani ngoba iqale babesibiza ngamataki besibiza ngama-hooligans abantu ababekhombisa ukuthi banodlame kanti sasi-understande le game yokuthi i-frustration yokuhlupheka yokuthi sesibuyela futhi kuleya nto yasemajele yokuthi manje uma ukuthi nalana ebhizinisini asikwazi ukureliva ngokuthi siphile kahle shuthi indlela ayikho enye indlela efuneke siyenze yikona ukuthi sibajahe baze bafike ekhoneni la sobampintsha khona bakwazi ukuthi le mali abayidlayo lezi zama-corruption beyifihla abayilethe ebantwini ngoze abantu baphile ngoba le nto imali yabantu imali yentela yabantu le okuyiyona yona basuke beyidla. Ngakho-ke kuze kwafika esigabeni sokuthi-ke ngisasebhizinisini emathendeni wathi nomfana wami naye uwumuntu kakhulu othanda iy'nto zamaciko. Umfana wami uSiphe engimzala kuma wakho uNonhlanhla kaDladla elokhu engichallenja naye ngicela ethi baba ngiyacela ukuthi nathi usisize ebhizinisini lethu lokuba usomabhizinisi lokuba abaculi ngoba siyabona kule nto yethu yokucula ukuthi i-slow futhi ayisheshi ukuthi usilekelele sithi masihleli negenge yethu esikhula naye eyithimba lethu sibone ukuthi le nto izogcina sesifake ey'ntweni ezimbi zokubamba inkunzi nokuthi sidla ama-drugs nokuthi izinto ezingalungile ngoba sivalelekile kule nto akuveli imali akwenzeki lutho asinominate akwenziwa ama-event naba abaprogresi. Ngathatha isinqumo sokuthi ngoba into ibisifiso ilethwa ingane uyizala ngizwela leya pain yokuthi nami ngidlulephi le ngane ngaziqinisa ingenejele le ngane ngaqinisisa izinto ezingalungile ngesimo sokuthi angiyisupport nami ngubaba wayo. Ngathatha istand sokuthi ngeke ngihlulwe into obala kangaka akube university ngikwazi ukwenza izinto engaphezulu kwalezi zabo. Ngahlangana nazo iy'ngane ngahlala phansi nazo ngayitshela ngayibuza inkinga zikubo zangichazela ngase ngibachumela abafowethu abanye abakuma-industry kulezi zinto zamaciko sathola ngampela ikhona inkinga sahlangana nama-organization amanye izimbumbe ilebo discovery Isiphilisiwe kuzoba i-TVDD i-organization engiyilidala ngarejista i-company i-organization to i-TVDD engaphansi kwelento i-TVDD ine-organization ngaphansi ekuthiwa i-Edladleni record. I-Edladleni record idila nento ey'ningi-ke ngaphansi kwayo, idila nendaba ye-theatre, idila nendaba ye-recording, idila nendaba yama-filming, idila nento yaka-sport. Zonke lezi zinto sayifaka ngaphansi kwe-organization ekuthiwa i-Edladleni record. Ngase ngithatha yonke i-youth ekhona emalokishini ikonto engezi la sengihlala khona ngathi ngakhona umuzi komlazi ko-Chesterville ko-Claremont ngabahlanganisa izingane enginazo nje kuyimanje engiyirekhodile ezingaphansi kwe-organization izi-Edladleni record zu-150. Sayithatha ngathenga ama-equipment estudio sayirekhoda mahhala sazenzela ama-music video sisebenzisana nabafowethu omunye umfowethu ekuthiwa ubaba uSibisi esinayo khona la elentini ehantengezi naseClarota abafowethu abanye ukuthi sikwazi ukulekelela i-youth ngoba nawo umuntu osebhizinisini ekutheni wathi nje baba Mnyandu ngiyayijabulela into oyenzayo ngicela ukuthi nathi sikwazi ukusondela sizokulekelela ekutheni into oyenza yinhle ukuthi ukuphusha ukuthi i-youth ingagcini yenza izinto eziyidakamizwe nokuthi ibulale enze lento yo-gender base. Asikwazi ukuthi sihlanganeni siyiphushe siyenzele izinto ezizokwazi ukuthi zikwazi ukuvelelela. Kusenjalo sesaqhubeka sisaphusha iy'ngane sezirekhodile sezibona ukuthi naye lento iyakhanya. Nami sekungijabulisa ukubona umfana wami nabafana bamakhelwane ney'ngane nje zethu ey'khulile kosisi bethu la khona
sesiyibona sifa kuma-event iperforma nama-artist amakhulu osijava no Mampintsha no Tirana kanye no Peps nabo bonke laba sesenza ama-events sabona nayi lento esiyifunayo nalento right esithi sifuna lezi ngane siphila impilo engconywana singaphila impilo omkhotheni sikwenzile kakhulu sisebenzisana no Playhouse no Arts and Culture no Durban and Tourism siphusha lezi ngane ukuthi singene ama-event sithole imali o-5,000 no 3,000 lezi ngane zama-coming artists ukwenza ukuthi nazo zikwazi ukuthola indlela yokuphila nokuthi ziyibone lento yokuthi ukuba usomabhizinisi nokuthi ungene kwi-industry ube comfortable kanjani ukuze izinto zakho zikwazi ukwenzeka. Sithe kusenjalo-ke sanqanqwa yi-organization ethiwa Isiphilisiwe yasemusisi ohlala ePoint ethiwa usisi Yolanda. Lo sisi nje esisebenzisana naye kakhulu naye usebhizinisini emathendeni kodwa naye une-program yakhe ayenza eceleni ethiwa Isiphilisiwe yokondla abantu abama-homeless. Abafuthi abama-homeless abafuthi abahlala emgaqweni abanganabani abanganatwa ekuthekeni abasize abathekele ingubo abagqokise abenze babe clean abeke ama-drugs ababuyisele emndenini enze i-counseling nosesabanye asebenzisana nabo laphana wanginxanxa wangicela wathi Mnyandu into oyenzayo siyayibona nako-YouTube nako-Instagram sicela nathi ungisize ngoba nginey'ngane ey'ningi la ePoint ezinye zibenza ama-prostitute ezinama-talent engakwazi ukuthi mhlawumbe nazo uyilekelele ekuthekeni zisondele nazo nakuwena ukwazi ukuthi uyiphushe ekuthekeni zigcine sesibona yiphi indlela ezingaphila ngayo kunokuthi ziphilele impilo yokuhlala emgaqweni nokungayokubamba inkunzi nokwenza izinto ezingalungile. Lami ngiyolanda Zikhali umhlali wase-South Beach osiza ama-homeless asesiphilisiwe siwasiza ngokuthi sibanike indawo yokuhlala sibayekise ama-drugs siba-reconcile sibabuyisele emndenini wabo sibavulele amathuba emisebenzi. Ngamlalela usisi wami sihamba sayakhona nabafowethu ofethu sibisi esisebenzisana nabantu abafethu abashuthayo safike senza i-talent search. Lockdown sayithola ingane ngempela ukuthi cha ingane eziphilayo ezi-right ezikwaziyo futhi ukuthi zidingane ifunani sahlala nazo phansi sathola inkinga nazo zihlukileke inkinga zazo ezinye ama-families ezinye uthothi zangena ama-drugs ezinye ziphila kahle emndeni yabo ezinye mhlawumbe zabulala umuntu enye uthothi mhlawumbe vese ekhaya yantshontsha kodwa yasedingeni enye uthothi ayisenabazali mhlawumbe umama or-stepfather or-stepmother kwakubonga amafa igcina ingane isibothi ngeke ikwazi ukuhlala lowa mndeni izozidle no-poison ibulawa abantu yakhetha ukuthi iyohlala ePoint. Mase ifika sixoxa nasikhuluma nazo ingane eziphilayo ayihlanye ingane enengqondo othi umuntu uhleli nazo ikhuluma into eziphilayo. Igama nguNtokozo Luthuli isuke eNanda. Into engisuse eNanda ngayisusa ukuthi ngabona ngazi ngisusa abangani ngavela ngilandela bona ngihamba ngaze ngagcina sengisingiswa sengihlala emgaqweni. Into engisuse eNanda futhi ukuthi abangani bami abaningi angazwani nabo ngenxa ukuthi babe ngisasancane into engikhuluma bengekholwa bengihlupha nje bengiklasa. Ngina nami sengibona useloshintsha ukuthi umuntu angafunakali khona ngoba even ekhaya nginobhuti wami futhi omdala wangiphasi kahle ngoba ihlobo sakhe ihlukile sisekhaya. Ngabona ngathi ngiyahlukumezeka ekhaya even mekhuluma nje into eningi eziza kumina ngibona sengihlukumeze noma serious sengibonisa kodwa ngibona sengihlukumeza. Ngikhetha ukuthi ngingcene ngibe ngidisa ukuhlala emgaqweni. Ngifike emgaqweni ngihlala emgaqweni ngahlangana nabafana nje aba-serious ngokuthi bafuna ukucula music kanti nami vele nami nginelami ikhono lokucula. Bese ngahlala ngahamba ngaze ngathola usisi Yolanda. Usisi Yolanda ngitsho kuyakuyena ngokuthi ngiphaka ukudla njalo ekuseni ngiphakele ukudla ngihambele ngiphaka ukudla ngihambele sesikhathi ngibe ngisiza ngabhodweni ngiwasha ngabhodwe ngisho nami sengiwasha ingubo sengigeza sengiclean. Aze ngagcina sengisola usizo ukuthi kumele ngihlale khona usisi Yolanda Isiphilisiwe. Ngahlala-ke Isiphilisiwe aze ngagcina sengithola abantu abanjengobhuti Mnyandu abane-studio. Ngiyakhila nge-gunshop hayibo sakustima ngoba ngidrop ngisa ngegqo eseleni ungagodrop ngilanda ngithole wodiza umunkinga ngilandela bona ngidlule kubusifika singasibona nesikhawu vele ngibona nesibhayi kuzinamaya lacisha kade ngibona nje ngila ngifuna ukuthi impilo yami ishintshe nami ngiyibone sengikude kakhulu. Akusekho emuva manje kumele ngifese phambili ukuze ngikwazi nami ukuthi ngigcine sengiphumelela ngivela ko-TV nama-Radio FM yisho nje sengiphumelele ngikwazi ukuthi ngibuyele ekhaya ngoba uma wangishiya ngisayingane kodwa ngiyamahlelaphi inkinga uhlala ne-stepfather ngeke ngikwazi ukuhlala naye ngoba i-stepfather samazwani nami sebeney'ngane noma even ngithi ngiyovasha kamanga ngiphatheke kabi nakhona ngikwazi ukudla ngidla ngokusaba ngiphaka bangibuka emehlweni i-stepfather bese ngibona ngathi naso sengithanda ngifike nento yami edliwayo kujabulela ngaso sikhathi kodwa meke kaphela into yami edliwayo ngisathanda.
thina ngiwajulile brad siya ngegonini emkhakha sika kasazokhathaza phila ngegusha lomfana. Ya mina futhi igama nguSifiso kaNgcobo osuke enana ngokuzala ngizalwe eThekwini hospital eDington hospital. Yeah, but then ngisekhaya mina futhi because angikwazanga ukulalela yabo leyo. And since I lost my mom, I retired na karate. Indlela bese ngiphila ngayo sengasaphilisa umuntu. Yabo leyo. Sengaphilisa umuntu ngangiphila nabanye abantu. Yabo, so I chose ukuthi ngihambe ngiyefinish until they found out that I started to sell drugs, what, and they found out like after 2 years. So that's why I saw ukuthi hayi ngcono ngibe ngimove straight because manje seba nama secrets engamebe wathi yabo leyo. Then I went to town ngihlala nabafethu yabo leyo nto engabona khona umngane nabokho yabo. Yeah, there's no friend. I end up ukuthi ngcono ngibe ngicreate group yabo leyo nto ngizoba ifamily nabo. Hayi izoba icrew noma igroup izoba ifam nabo yabo leyo iPCZ no. And ngibonge nakhona Edladleni record yabo ukuthi ngicela sengifikile. Emgaqweni uyaphila ngokuthi kube khona indawo ephakwayo uyazi ukuthi okay mangisuka la ekseni mangidle lapha ya ntambama usuma ngazi ukuyiphantela ke mhlawumbe nekuqala bekusakhona izinto ezishipile hospital ikhulu mhlawumbe uthiwa ngo5 uhamba nejuice 2 cotton juice yabo. Yeah, so now bakuthole kanjani Edladleni record? Edladleni record lapha kwamama Isiphilisiwe shuthi kwakune event ayikhona lapha so ngayo auditor and Bhamuza ngazana naye since 2016. So sa communicate le ndaba wathi ang-audite and then wabusha. Okay, so thina amazwi akho kuyibongela. Angasho ukuthi hayi ngibonga kakhulu Bhamuza nabafethu sengisanabo la Edladleni record because like ayikho indawo ekanje when you work with people like give you leyo hand le ukuthi bekusize ngaleyo ndlela yabo leyo. Ngibonge nabafethu wePCZ yabo ngibonge naye Bhamuza kwani nathathe khona. Yeah, Edladleni record ngenza music and ngihamba nabafethu because like wherever they go me as a leader as a PCZ yabo I create the thing bona baphatheka kabi if ngingekho. So I have to make sure all the events they went I am there but I'm doing music trap. Okay. Copy. I'm from the city. 2000 on my trap, right? Philip, summer trap, right? And the time we see I bam, right? Point cities on this Twitter, my trap, right? Trip, simple, we are called, right? So, igama lami nguSiphilisiwe wamhlobo ngisuka kaMaphumulo eBalcom igama lesikole le eBalcom sila ngifunda kusona. So ngasuka ekhaya 2009 ngenxa ukuthi ngifuna ukuyiphatha angixoshwanga angifuna ukuyiphatha ngezwe so I decided ukuthi ngimove esekhaya ngaqala ngahlala emgwaqweni eStenga ngabona ukuthi ishaka eStenga khona babengifundisa so I decided ukuza la eThekwini. Angifike eThekwini wangekho mnandi kwakunzima ba challenges akhona ngangihlushwa phuca imali abantu abadala ngithi ngilele bengishaya bethi ulaleleni singalele thina yabo awazi uzelinda eThekwini into kanjalo so ngaqhubeka ngahlala ngaba strong ukuhlala kwami emgwaqweni kwangifundisa izinto eziningi ane respect kakhulu ukuthi ngirespect umuntu engishela naye ngumi. So ngahlala and ngaze ngafunda isurfing and kwafika Edladleni record kwakwi Heritage Day so bas audition sa rapper basethu Nathi Mnyandu siyafuna no record sasithi singajabulela lokho basikaze si record sithole lo thuba so salithatha lo chance safika la Edladleni. Impilo yami mina manje ngiyishintsha unobathi saka ngeke umovadosa basabaqala nami mpela ngiyiposa njengomandosa baba thela umoya i-advice yami labafana abancane basafuna ukuhlala emgaqweni bengalinge nje bezame ngoba akukho right and bengashona besabancane
ngoba ngeke benze njengathi thina sahlala kuqala sesifunda into eningi bona bengafika beflope sokuthi basukela umuntu noma bathanda ukushaya base bagwaze emgaqweni kuyagwazwana. Sanibonani, igama lami uLindani Mvuyana, ngihlala eSouth Beach, ngihlala eGalebe Street. Ukusho namhlanje ukuthi sicela ngisize ukuthi iphupho lami lifezeke ngoba impilo yangaphandle ishubile. Ngichoose abangani aba-right, ngichoose nabantu engibabonayo ukuthi bazongisiza emhlabeni, nabangani nomndeni, nokuthi nezinto ezenzekalayo emhlabeni azikho right for abantu abahlala endlini, umuntu oqala ama-drugs, umuntu osetshontshe endlini, umuntu engasazi wenzalani, nokuthi nomuntu angazi ukuthi wenzani uphikisana nabangani. So I have to move. Ngathola abangani bami bangitshela ukuthi bangifuna ngifaka indawo ezongisiza. So baqala bangitshela ukuthi khona enye indawo kuthiwa isedladleni record, kuthiwa bazongisiza and futhi ngiyakubona ukuthi ngizophumelela. I like to tell other people ukuthi muphandle sacela ufocus kwi-life yakho, ufocus kwizinto zesikole ngoba otherwise umhlaba uzokushaya and futhi ngiyozukho. Okay, igama lami ngoThabiso Isibongo kaMkhize, ngisuka eClermont. Ngokuzalwa ngase ngakhulela naseMaranridge. Kahle lana impilo yami mfethu ngize ngiphelele estradini ukuthi kwenzeke ukuthi Edladleni kuba khona ama-twisties akhona yabo leyo nto ney'ngane zasekhaya kwangaba khona ukuzwana okuncane. Ngathi uthi ngiphume ngithathe yami indlela ngiyibonele njengendoda ngikwazi ukuthi ngihlanganise impilo. So apparently uma kuba ukuthi ngithe sengihlala khona estradini ngishizile ama-challenges akhona abantu uyazi ukuthi-ke mfethu uhlezi ukuliwa yonke leyo nto leyo ngeke ungabi nezitha emgaqweni yabo leyo bhekana nawo lo ngivika lokho izitha ngala ngidlala nesports ngalana ngijotshelwa nezinto zami yabo leyo nto khona le company lekuthiwa uLontuza uboss uApps. So they take izinto kwabafethu abahlala emgaqweni thothi uzothathelwa yonke into yogqoka ugcina usele ungenafa khona usele ngalento osuku uyigqokile yabo leyo nto. Ama challenges are strong uthi uqeda kuthola izinto futhi kuphinde ihambe kanjalo yabo leyo nto. Ngaze ngagcina ngihlangana noMama Yolanda ke uMama Yolanda ngithatha from emgaqweni ngifaka endlini. Ngathi sengihlala endlini-ke la sengikwazi khona ukuresena njengomuntu njengoba ngashilo ngiyaphila manje yabo leyo nto. So I was apparently mina ngumuntu oshaya music i-art ngiyasefa ngenza konke lokho kunye. So mabe ngikwenza lokho ajabule naye angihlanganise nabo asedladleni kuba Bhamuza imanager yami yo-music ye-record label yabo. Ngase ngahlala khona ngase ngarecord njengoba sengila namhlanje. Pushing big, but it's 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 pushing big. So Edladleni yami, but it's pushing big, but it's pushing big. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu kuSiphilisiwe kuMama Yolanda. Bonke nekuSiphilisiwe nama-members akhona Isiphilisiwe ukuthi ngiyabonga kakhulu leli thuba lebasiphe lona sibafisela inhlanhla enkulu bakwazi ukudlulisela nakwabanye futhi. Nakhona ngiyabonga kweDladleni Records. I also wish them the best ukuthi into yabo ithuthuke ngoba nami ngiyayibona iya phambili nami. Igama lami nguNkanyiso Mkhize, ngisuka eMaritzburg. Mina into engingayisho engiye nje kakhulu mina ayike ngixabene naye ekhaya sokuthi cha nami ngikhulile kumele ngihlanganise ngendlela engihlanganisa ngoba abazali angisenabo njengoba ngingasenabo abazali kumele ngihlanganise ngeke ngihluphe omalume nogogo urhola impesheni nami ngathi sathi ngcono
ngizama ukuthi ngihlanganise indaba amatoho but anginankinga nabo anginankinga nefamily cha ngaqale ngathola amatoho ngakwazi ukuthi ngirente yabo ukuthi bagcina sekunenkinga-ke ukuthi asavuka amatoho bagcina-ke sesingihlala emgaqweni Edladleni record yangithole ePoint khona usisi uYolanda Isiphilisiwe ophakela abantu lapha eSouth Beach ePoint shuthi usisi angazi ngoba ukazama amafetha ngamatoho khona lapha erounding mekhona amatoho aqhamukayo shuthi naye wangitshela ngoba uyangazi umuntu othandayo music wangitshela ikusasa kumele ngifike ngizoperforma kuzobe khona Edladleni record company nangempela nabafethu safika nangempela saperforma umhlonishwa ubaba Mnyandu Bhamuza wasibona ke wasosibiza ngoba kwakuselethwa sahlangana naye lapho since lapho ke izinto zathi ukushintsha cause izinto sabona sothi hayi la Edladleni record sisekhaya zange stress ukuthi ngoba thina siphuma emgaqweni mhlambe so undermine labafethu bona ngoba basahlala endlini emakubo yabo bangazange basi-undermine bonke bazivulela izandla lo baba sabona awusilethe ekhaya yiko nathi siphakamise sisedladleni record ngoba umuntu wafike wahlala kamnandi yonke into yaba right about futhi music because ithuba lokurekhoda bese ngalitholi yonke into futhi iyasibusisa kakhulu Izulushisa noma lana yahlangana bakabela mina ngizimisele 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 izulushisa noma lana abantu abaningi babukelana phansi abantu ababanaki labantu abanganalutho but kunabantu abanje abakwazi ukuvusa abantu ukuthi bafeze amaphupha abo lokho kuyasijabulisa ukusinika ithemba nathi ukuthi indlela ayikhona khanya khona igama lami ngosandile ngawamthembu ngokuzalwa ngizalwa eMpangeni kwamanje ngihlala la eThekwini emgwaqeni ngihlangabezane nezimo lezi ezingisuse ekhaya ekuthenini abanginaki angina-certificate anginapasi angikwazi ngisho ukufesa ngithole ngisho umsebenzi oright ngihlala emgwaqeni abazali bami bahlukana ngisemncane angikhuliswa ngayibona manje yikho ngiphila le mpilo engiyiphilayo akuyona impilo nje engithandayo kunzima ngoba sengimdala kumele nami ukuthi ngizamele kodwa ngikwazi ukuyizamela ukubhema ama-drugs nokuboshwa bengino-accuse sibaningi kodwa ekugcineni kwasala mina ngedwa because ngisanda kubuya nasejele akakabi neminyaka eminingi so ngakhetha ukuthi ngishintshe yami impilo ngoba ngiyabona ukuthi imali enyimbizi negazi ayikhokheli futhi ukubhema ukusebenzisa ama-drugs akukhokheli nokuzenza kumpethe westrata akukhokheli ngase ngikhetha ukuthi ngishintshe impilo yami yebo iminingi imiphefumulo engihlukumezile yikho ngifuna ukuthi ngishintshe kuze nabo ngelinye ilanga mase bengibona ngingomunye umuntu bengangiboni ngiseyilo wamuntu enganguyena before kodwa bengibone sengomunye umuntu osezofundisa nabanye bethole imfundo beze bezoncela noma belogwansile bethole ulwazi ukuthi cha impilo kumele kahle sibambe kanje impi mayisehlula ayikho eyahlula amadoda and ngase ngihlangana neDladleni records bangipha ithuba lokuthi ngikwazi nami ukuthi ngenze umculo mina sengihlangabezene naze eziningi ngafunda nga-detoxa ngisho umzimba ama-drugs so impilweni kuningi engihlangabezene nakho ngize ngitholele lithuba engilitholele la Edladleni records because sekaningi ngizama amathuba angawatholi sekaningi impela ngaze ngathola leli thuba-ke nami ngithi angilibambisise ngilisebenzise nalabo basekhaya abakuphi nakuphi bengayifisi impilo yasemgwaqeni ngoba inzima kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi ubekezele mina kwakunzima kodwa mangekho nzima kakhulu nawabanye kumele bebekezele size sifike isikhathi asikho isikhathi singafiki kuwo wonke umuntu unethuba igama lami kuSimanga Masenga
ngisuka kaVi eMlazi. Ukusuka kwami kaVina ngize ngifikele eThekwini kwaba a-family issue ongabonani ngesolinye. Ase ngidecide ukuthi ngikwazi ukuyozakhela ngihambe ngiyozama ukwakha eyami impilo iziye ngafika kunzima-ke la engangiya khona ngafika la eThekwini ePoint. Okay, izimpilo engekho right ngathi ngifika ngaqala ngasola indawo yokulala, ukudla nani ngahlala nabanye osikhotheni bengifundisa ilife le enye okukhotheni ukuze nami ngisukwazi ukuphila ngikwazi ukulala khona emgaqweni. Mase waqhamuka usisi Yolanda wasesiphilisiweni yabo wasithatha sayohlala khona lapha Isiphilisiwe. Umuntu ophekayo aphekela abantu abahlala kephi emgaqweni bekubona engathi userious ngempilo akuthathe akugodle lapha kwakhe uthi ufihla ekhanda yabo. Mase-ke kwafika abantu abazobheka ama-skill abantu yabo abasedladleni record. Kwasho ukuthi vele abanye bethu banama-skill, abanye lapho umculo ibhola nani mase kwathi laba abomculo njengathi sathi ukuphumelela sathathwa salethwa lana izimpilo ingakahlangani kahle kodwa sabona ukuthi kwenzakalani. I-achieve ukubona kahle ithalente lami ukuthi lisemculweni nokurekhoda ngamahala into engakaze leyo nje yenzeke nezinto manje ngiyabona zashintsha nami sengisokusuleka yabo sengikwazi ngisho ukugeza ngoba ngiyazi ukuthi uyi-artist akumele uhlezi uclean unjani ungafani. We homeless. And it doesn't mean that we don't need a home. We homeless. And it doesn't mean that we don't need a home. We out in the streets for different reasons. Some of us have lost our loved ones. Some of us have lost our close relatives. Some of us are in the streets because we have different addictions, alcohol, drugs. And part of it could be the depression that led us to the streets is one of the things that had us doing all that. We're also out here to see if we can pursue our dream. We're the furthest thing from home, closer to our dream. And we drifted away from our families. You see, we had people that we believed in before that said that the streets was the only road. I guess it's the reason why some bridges had to be burned. This is the longest journey we've ever known. Whether we will make it home, we don't know. But if we do, we will find a home. If we don't, we will keep on walking, which means the home we've known is the road. Sasa siyiqoqake lezingane sahlala zophansi ayihlanganisa amajele ukuthi actors zoyifaka kwi-sector of actor, edlala isport zoyifaka kwi-sector sport, eyicula sifaka kwi-sector eculayo. Sikwenzile-ke lokho-ke eyicula siyithathile zu-16 sayiletha la ekhaya Edladleni records sayirekhoda zirekhodile namhlanje zosomabhizinisi namhlanje ziyacula zama-artist. Zoyibona njengakudala TV ngoba siyazama ukuyiphusha ivele ku-TV nazidla nakuma-rating ngoma zabo zimisele futhi zifuna ukushintsha impilo yazo seziclean nama-drugs usuyabona ukuthi noma bekhona labo nalabo noma sebentshontsha ukufihla ukwadla kodwa basenzi noma kanjani ngoba bayazi ukuthi i-possibility yabo isekuthekeni manje sebeqala ukuba osomabhizinisi sebeqala ukuba obaba nomama. Sisalwa-ke nokuthi-ke sikhuluma no-Sefa City kanye no-Arts and Culture namanye ama-department KZN Film Commission namanye ama-sector okulekelela sport ukuthi lezi ngane abafaka isandla ngoba nathi sizenza ngemali zethu lezi ngane ukuthi zibe ngendlela ezokwazi ukusizakala. Abaxhasa abafake phela nabo siqoqoqoqweni ngoba phela abangaphansi kohulumeni bangaphansi kwesandla sakhe
ekuthekeni kulekeleleke lezi ngane zisizakale ziphenduke zibe abantu abaphilayo abazoba nempilo engconywana ekutheni izinto zazo zikwazi ukuthi zivele ukuthi ngempela akuzona ingane zosikhothela ngoba ingane igcinisa kulesa simo ngesimo sokuthi ayikutholi ukulekeleleka ayikutholi umuntu ozoyilandelela sikwenzile ke thina akaseliqala igiyu number 1 number 2 abona bafaka number 3 to number 4 to number 5 so khona yisho number 6 ke manje emotweni ezinje naba baphusha ukukhombisa ukulekelela ukuthi nathi lento siyenza sisupport uhulumeni wethu we-ANC owazi ukuthi kusasa kufuneka deliver kubantu ngoba abantu ibona abantu abamenza ukuthi ahlale lesi sikhundla sikusona akuthi ke makhona imali eqhamukayo with support kuma organization noma kuma institution adila nento edila nama homeless nani abafaka isandla kuleyo nto leyo sikwazi ukulekelela belelana nama organization bayeke lento yama corruption okudla imali bengabacabangeli abantu ngoba iyona into edala ukuthi izwe libe nje ngesimo sokuthi akekho umuntu obhekelela abantu abenza izinto ezikomise iphumile emthethweni izingane igcine sengena emajele seyibulala abantu sezenza izingalungile zidalwa ukuthi azitholi support uhulumeni nakubazali nasemndenini yaze eqhama kuyona sigcine sesithathile isinqumo songasalaleli umuntu sizenzele izinto ezingalungile sizamileke nje ingane ezu16 zishintshile impilo yazo manje zirecordile zama artists iperforma nama artists zikhona nje ama video be performa kuma event amakhulu anama artists njengoMampintsha njengoba ngisho oBebs omshunqisi oTira no Juicy be performa kuma event amakhulu izumuntu olale emgaqweni ze street kid uyambona usey artist useshintshile useperforma nabantu usey artist into engakazi yenzeke isho ngihamba liphizwe uthole abantu abayenza into enjalo bazothi umuntu mase celebrate akakwazi ukunominate umuntu oku ground level kodwa thina sikwenzile ke kuyimanje nje bade bephuma e-studio kade be recording ngoma i-second album yabo ekuthekeni bakwazi ukuthi bakushintshe impilo zabo sibenze babe right kusasa babonakala ku TV beyikhulumela bona live ukuthi impilo yabo ishintshe kanjani njoba befike kulesi sigaba esekuyikusona manje sokuthi bazokwazi ukuphatha oplastic baye ekhaya bayokondla imndeni yabo nababe nezingane zabo babe nemizi yabo kushintshe impilo zabo ukuhlala nabantu balalele uba-understand siyacela ukuthi uhulumeni angenelele kulento asisize nomasipala angenelele ukuthi lezi zinto zenzeke ngendlela zokuthi sisize lezi ingane ngoba nami ngidlulile kulesimo ngabe mhlawumbe ngalekelela angizange ngibalelele abazali noma ngicina ngibe nenhlanhla ukuthi ngishintshe impilo yami mhlawumbe nami ngami ngisemgaqweni ngesimo sokuthi ngiyibonile lento ukuthi ayiphilisi ngikwazile noma namhlanje ngiyi-right nami ngibadonsa abanye engithi bafethe ningahlali le ndawo ibumnyama le ndawo iyibhadi le ndawo ithunzi lokufa uma uhlala endaweni efana nale iza ube ingane uphile nabantu emhlabeni nasezweni ukuze impilo yakho ibe right ngiyabonga Like it, oh, grabs the mic, yeah, every bitch screaming through their mouths and stuff. I'm so far beyond the sofas when I pass the mic to MK. What says, Let you pull game cuts in. When no shy get cool,
Santa City Hati. Umrepe pagesi mai. Umrepe repeto kai. Feki kunelu shi. Umrepe pagesi mai. Umrepe repeto kai. Feki kunelu shi. Yeah, got the way, I got the place. Now I just put the safe. Now I just keep the case. Now I just put the face. Facebook, get the case. We can just keep the face. Hey, I'm just on the way. I gotta put the place. Yeah, look at the beach. Look at the shit. Look at the rest of the